Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadha. Ar'as video biraa isinii fide video ar'aa yoonumaa waan sadii bakka takkatti isinii fide waan sadeen kana kan godhuuf deemu haga dhumatti na waliin ilaalaa isiniin jedha. Asii lukkuu godhuuf deema. Lukkuu tana waan zafadhuun yoogatii fi kiyumiina itti naqadhe deebi'ee dimbilaala daakkame irdii itti naqadha. Irdii tanatti deebi'ee qonda barbaree itti naqadha. Qonda barbaree qimamiidhaan namuu akka fedhii keessaniitiin qimamii barbaaddan kan lukkuutti naqachuu dandeettan itti naqattanii asitti deebi'ee barbaree itti naqadha. Barbaree tanatti harcee qullubbii daakkamtee itti naqadhe garuu qullubbimaaf zanjabiilallee itti naqachuu dandeettanii zayitii olive oil itti naqadhe eegas maraa akkanatti waliin dhahee eegaa wanni martuu qimamiif zayitiif yoogatiin martuu walnaa seente lukkuu itti naqadha. Lukkuu chicken breast itti naqadhe ani eegas akkanatti qadaadeetiin firija keessa kaayadha. Sa'aa takkaaf haga sa'aa lamaa jidduu qadaadamtee firija yoo keettan eegas akka gaarii qimamiif wanni hunduu isinii seena. Kanaafuu akkanatti qadaadee sa'aa lamaafin firija keessa kaayanii kunoo lukkuun tiyyaa naageettee firija keessa zafee baasee sa'aa lama booda zayitii diqqoo distiin naqadhe. Lukkuu tiyyaa asuma distii irratti xabbasaa zayitii diqqishuma xibitti godhe ittiin guddifne akkanatti gara takka haga daqiiqaa 5 akkasitti bilcheessa. Eega isiin akkanatti diimattee booda itti gara gaggalfadhee lukkuun teennaa kunoo akkanatti bilchaatte lukkuun tiyyaa naageettee jirti. Kunoo amma ammoo lukkuu tana qixxaa isa itti maradhuun godhuuf deema. Harcee, soogidda, zayitii, sukkaarallee diqqishuu irra xab godhe hagasuma eegas bishaan o'aa itti naqadhe eegas akkanatti ni qamashadha. Harkumaaniin qamashaa diqqishuma isaa waan godhutti jiruuf diqqishuma godhe kubbaayyaa takka itti naqadhe harcee eegas akka gaarii qamashadheetiin qixxaa kana akka inni laafaa isinii tahuuf maal jennaan yoo lukkuun martan akka isin jalaa hin ciccinneef daqiiqaa 10 eega qamashtan daqiiqaa 15 haga daqiiqaa 20tti kaa'uu qabdanii. Kunoo xiqqoo zayitii irra buusee eegas akkasitti qixxaa kiyya daqiiqaa 15 keessa akkasitti naa ta'a. Haga 10-15 jidduutti yoos akka gaarii isinii laafaa. Kunoo amma daqiiqaa 15 booda qamashaan kiyya naa gahee qamashaa kana bakka 4tti akkasitti muree maal jennaan qal'isee bal'isuu qaba qal'atuu qaba waan akka gaarii bilchaatuu qabuuf kanaafuu qal'isuu qaba yoo maruu haphii ta'uu qaba. Kanaafuu akkanatti bakka 4tti mummuradhe eegas hin bal'ifadha. Kunoo akkanatti bal'isa. Kunoo haala kanaan eega inni hagana na bal'atee laafee kunoo haphiidha laafee jira. Eegas akkasitti eelee tiyya naa ho'isee jirti. Eelee tiyya irratti haga daqiiqaa 2 gara 2 gara takka daqiiqaa 2 gara 2 kaallee daqiiqaa 2 akkasitti kunoo bilchaate
hedduullee yoo bilcheessitan hin goggogaa yoo goggoge isin jalaa yoo lukkuutti martan san isin jalaa ciccitaa kanaafuu akka gaariillee hagas mara bilchaatu hin qabu kunoo akkasitti qixxaan kiyya bilchaatee akkanatti yoo baaftan amma soosii godhadha soosii yoogatii qaba yoogatii pleenii sanii homaa ka keessan qabne qonda barbaree itti naqadha soogiddaa diqqishuu irra buufadha soogiddaillee ittiin hin dummeessu eegaas deebi'ee loomii gimmaasha itti cuunfadha loomii gimmaasha eega itti cuunfe booda hagas diqqishuu waliin dhahee daa'ima irra buufadha daa'ima diqqishuu akka mi'eessuuf daa'ima irra buusa eegaas maraa akkanatti eega waliin dhahe booda barbaree hatsaasisan itti naqaa diqqishuma irra buusa abbaan barbaadan irraa dhiisuullee hin dandeettanii kunoo eegaas yeeloo mastaardii irra buusee kunis yoo manaan qabaatinis irraa dhiisuu dandeettanii dirqamaa miti eegaas wanni kiyya martuu naa qophoofte kunoo qixxaa kiyya irratti soosii amma godhe san irra dibadha eegaas deebi'ee lukkuu tiyyaa akkanatti takka takkaan irratti guuradha eegaas kunoo lukkuu tiyyaa hagama barbaadan irratti naqachuu dandeettanii itti naqadhee eegaas ammoo qaaraa nama hin gubne sanii fi shunkurtii fi timaatima barbaree diqqishu soogidda diqqishu irra buuse namuu waan barbaadan yookaan salaaxaallee irratti cirtanii irratti naquu dandeettanii kunoo akkasitti kana eega irra kaayee waan maraa lukkuu tiyya irratti dabalee lukkuu akka fedhii keessan irra naqattanii soosii tiyyaa akkanatti irratti naqee akkasitti qixxaa kanaan akkasi qabattanii akkasitti nyaattaniini hedduu mi'aawaa hedduu bareedaa kanaafuu warri viidiyoo kanaaf haarawaa please subscribe naa gochuun dagatinaa warri duraanillee subscribe naa gootan hedduu galatoomaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebinaa hagasiif nagaa keessa naa turaa isiniin jedha nagayaan jiraadha